Makatiti puku, he momo hā parapara tēnei kei te mahia e ngā tākuta I nei rā, me te aha kei te rongonui haere. E hari te mea he hā parapara tēnei kei te mahia kia tūpuhi ake ai te tangata, engari kia puta ke ai he oranga ki aia. Koinei te teripoi Higgins hau o Naianei. He wants me to... Kua haurua tia tōna tinana, kua pai hoki tōna hauora. Ko tētahi waku mate, I aunaka he mate, ko tata mai te pā mai te mate huka. Engari, I runga I te poka, ngaro katoa tērā āhuatanga ki āhau. Ko te mita tuarua mona take hauora a Tariana Tūria hoki tērā kua pokaina tia tōna puku, hei painga mo tōna hauora, ko tāna hea huatana me āwhina kēpea e te kāwanatana. Kei te whakapau te kāwanatanga I ana hereni, ki te ārai, ki te horoi I ngā toto te hunga e haere atu nei te hohipera. Mō aua mihini horoi totora, kārepe I kātata atu te utu, ki te utu mo te poka. Ko tāku ki ai, ka tae I te kāwanatanga, ma te kāwanatanga e utu katoa. O ia ko tahirau mano Māori e waru te kaumā whā ka mate I te mate huka nei, ko te whakautu hei whakaheke I tēnei o nā kaute ko te pokangā puku. The number of people who might benefit from this sort of surgery is perhaps 150, 190,000 people in New Zealand, so there's a substantial number of people in this category. Nō reira, ko te ripoi tērā he huri haere me te aki I te hunga mate nei. Me he mea I tae ane koe he oranga kei reira, me he mea he mate o, he mai wiwi o oho. Kia pēnei koe ia te ripoi, he oranga tuarua anō, rā paira tāwhai te karere.